Hallelujah, hallelujah. Amen. Yada otumfo yawase. Amen. Wadoye ni mobruhu a wadi adom ye men na to yasumdwe mo. Amen. Ni mobruhu kesi onam doba na zani mezi yaso. Efumuso ni mna to nyina achi wantwa ya ntwene ama doyin mogedi ni pedwema frosane a. Adofo mo bibiara enna wo ba ade na sese wa ya adoye ma doyin ato yen. Amen. Enna sekadidin. Amen. Odofo wutie me na mo somfo apostle okon enna so mini mo ade ahyiemu biom. Ye be che obo ade ya we nasem. Me sew do ma sem pane breni o nkwagesam ne breni frawo nia no. Na chese nkwagesam bre na so. Fa book no pen. Na ma otwro konkonya de enna wo nchan. Yes. Na me quotation na no atwre. No agbachira we said ye ka no. Eye wo asam. Ene no wabɔ mɔden asesa wo niema mu ansa na wawu. Sa se Bible ka kyerɛ so okrama wɔte ase. Wɔyɛ si gyata wawu. So wɔte ase de ate ni ye pa. Okrama wɔte ase si gyata wawu. Obi a wanya no wabedi o man panyin pen. Obi a wadi wiase nyina so pen. Wawu na wo ni wiase da. Na wo ni bie no kra no. Wo ye kyɛ ne wawu san so betimi atoto niema bi yie. Ama odimi akonya everlasting life. Dan kwan ne wie enti ne ye bre wasase so. Enye wiase emu de tie enti ne yetete a. Oba de hu ye mɔbɔ. No man tie ase mra. Ene topic e ba no. Woni sa apostle ko adwuma de. Me bompa ye so oba de no sre me. Abiri bi yare se oba de kyerɛ me ne me kan kyerɛ wiase. Me so de wiase asoma me. Wasoma me wiase. Se me ma me ka wasam nkyerɛ wo ma. Eti die na ade soma me se me mfa nkɔma ɔman no. Ene de oba de Nyankopɔn ye wase me mfa mra oni. Topic ni ato din se. Ya Gyimisem. Na wi obone. Gyae Gyimisem. Okay, na wi obone. Ana Ghana mamwa ni wiase fa na Gyimisem ya doso dodo. Ba ye mu ebi mu obi ni mu ade kwafo ni gyimie. Wo de tie o ye di bibi to ye trim fie mo frase bepem ne. Sa de nda so de ni patrim. Wo de tie ebi nie. Ana ye kase obi o ye comedian. Okay. Ana obi fa ni gyimifo. Okay, wa gyimi. Ana papa wodi o gyimi pa o. Ye nkɔwe papa ni gyimie no o gyimi ni bie. Aha. Mo anya no ni Nyankopɔn fa ni gyimie. Oyi mpasere. Wonyimi or entertainer. Okay. It is a one ticket. Momu a wuti body na wujimi. If you don't, I'm telling you today. It is a mama baba and baba mwanchra. Ube jimia kwa piso be. Madi hu mabo. Roman jasi amna. Eti wan cheni ye. Obe fre comedian say oye jimi for. Na mu na wu jimi. Na mu jimi mum. All right. Eti comedian no. A oye comedy no. A wo kwa hwe no. Ono ne die no mfa ni Jimmy for. Okay. Wa akwa Jimmy pa. Wo yi mpasere. Na mpasere for no so bi so. E die Gyimisem o mpasere ni mu. Ti ono ne wa Jimmy doboro. Okay. Die wo yi pani so. Ne yo so wa die Gyimisem abefra ne mpasere ni mu. Okay. Wa die Gyimisem afra. E ti aye. Ne comedy no oye no. Odi Jimmy abata ho. Wow. Eno ba ne sa no a na ya temu ama no. Na nka ne mpasere ne nyabone. Oba de man ti asiemra. Omi adwurenum. No man ti asiemra. Odofo ti aye ti wu ti apostle kwageman a. Ye hwehwe Gyimiem. Hallelujah. Na ne topic ni say Gyae Gyimisem. Na wie ubone. Wow. Na die Gyimisem. Ani mabu ne bekasa kire wo. Wo ya president hwan wanyimi. Yes. Vice hwan wanyimi. Okay. Police hwan wanyimi. Soja man hwan wanyimi. Osofo hwan wanyimi. Hey, prophet hwan wanyimi. Ohene hwan wanyimi. Assemblyman hwan wanyimi. Cameraman hwan wanyimi. Ti wa wutie bi biara no church member hwan wanyimi. Asɔrpan hwan wanyimi. Ediba ni funa Gyimisem. Ene yi so chirem. Ene tie Bible yen quote the book of Proverbs chapter 3 verse 1. Tie Bible. Okay. Bible nem kasa. Proverbs chapter 3. Yeah, Bible. Verse number 1. Kwaso. What's me ba? Me ba. E ma wure mfiri me mra. Wo nyi ko cha wo bo. O nyi ko ma warning. Yes. Say e ma wure mfiri dan. Ni mra. Na e ma wakoma ni me mra nsam so. Na ma wakoma nya dan. Eni etu oni pa kuma mani firi Nyankopɔn mra wo pe. Obedi Gyimisem. Okay. Na de tie Bible. Twaso e. Efi say die ba. E di onyin nkyare. Nyankopɔn mra so die ba na eba. Onyin nkyare. Eni nkwa mudan. Enfie. Nkwa mu mfie bebre. Eni asumdwe. Ena de be kan ho. Eni Nyankopɔn se wudi ne mra nsam so de be kan abrabɔ ho. Odofo. Adie na ma na mrantie wu ntentemi. Ye na ma na maba wa wu ntentemi. Bebre didai Gyimisem. Me say ye wodi odim oye mpasiri o. Entertainer no. Men ko fe Gyimifo. Itimu oi papa we yeso Gyimifo. Obi yankasa pro obi ko put radio sumpo. Na so oye obi radio presenter. Na so oyi asese won na mi Gyimi pa o. Wan sa no no frɛ no.
One, yen tried Yenemy. Who Jimmy Diana never be woman, and Yankee for Jimmy. Okay. But Yanko any sweet Jimmy, your booty Jimmy, sin. One of Bunny Jimmy. Wow. Bonnie, and never possible Jimmy. Then you'll be a yes, some be. But I did I said, well, yes, someone where Jimmy for. To be so, me, they were there, maybe where Jimmy for. There be some one way if you are. And Jimmy and what Jimmy. You're entertainer. Or no, Jimmy for. But one way Jimmy for. Bible by church and your matches only pay Jimmy for. Yes. It's the Bible the custom, the book of Proverbs, chapter 50. Proverbs 1:7 first. Proverbs chapter 1. 7 first. Verse 7. I ain't a Bible. Was it already slow? Was one of the person is slow? Any name the infity. Any name the infity as yet. No Jimmy for the Madam Troy. O Jimmy for the O Bunyan Sanchez Mutia. O Bunyan Sanchez and Mutia. And to be a with him now. Nothing there is no God. What Jimmy? Yes. Okay. Straightforward. I'll put it to you direct. Okay. Straightforward, Jimmy. Obia. What you tell about no? Sandy Pano. Obia. One will be our own passing on no funny Jimmy for. But you know what Jimmy? Okay. And you watch him. What didn't want? Mr. Part 1, Part 2, but what Jimmy for? What Jimmy for? Okay. Was it already slow? Was it young person is slow? Any name the infity. Anyone named the other. Obia was slow young. Coupon your beer. Or when you would give to a Yansan. Wise person. Wow. Now, or Jimmy for the Jimmy for the or Bunyan Sanchez. Or no Yansan was with one or the condemn creator. No. What Jimmy? Papa, I'm telling you, typical one. Yes. What Jimmy? But Yansan, what Jimmy just on Yansan. What was Jimmy for? Jimmy and Abako crack. Jimmy. What would Jimmy Subanibi? But Sandy Poe Becasway, a wise person. But the Bible say, Tia quotation be on what's it already slow? When you person is slow, any name the infity. And no, and the enemy the infity as a was with this man or a white person. No, Jimmy for. No, Jimmy for. O Bunyan Sanchez. Bunyan Sanchez and Tia. Yan Sansuni Cretano. O Bunyan churches, O Bunyan church and Mutia. Yes. When you find one you have condemned creator. You can't Babuna Castle at the book of Psalms 14 verse 1. Yes. Babu Casa. Verse 1. What's it there? Babu by use the word of the Gentry. Jimmy Formu typical one. Okay. The Gentry what Jimmy Chankwasia. Okay. Kwasia Jimmy upgraded. Aha, I'm getting it. Okay. The Tines will no quenny pa. No so be or no yet the Gentry. What's in a Kuma say? O Biananoa, free Nakum Bunny Trimban and Numinano. Ye peer free Najim, peer free Nakum, peer free Numubani say. When Yanko Pompini, there's no God. Hey, Yan nearby. huh? Say for whom? What Jimmy? Sign me power. Obeko Conference Center. So a comedian. No, I take it. No, I quite transfer OKOH Jimmy for. Or no Fred or no your comedian is why they. Oh, Jimmy for. But who out to 1 hour so be. Where Jimmy change with now? Wow. Okay. 2 years when Jimmy for. Uchim. And no one would you know. And no one what you want. Oh, be you was the son now friend Jimmy for. Where Jimmy Chance are comedian. Wow. Because on no impassery. Yeah. That in the Ghana. Yeah, the Jimmy am will be a comedian. So joke. Ojo Kunti, where Jimmy. Na a Jimmy, not one I had Jimmy for moment. Hey, I don't have comedian. You're seeing a good pony. You're seeing Uncle Pony Or her comedian. or a comedian. No, bonus on where Jimmy. Ojo Kunti. Oh, entertain you now, quack. And I do entertain Anazono. Or no, so to me, dear Gyimisem frying entertainment. They said, the Jimmy and his wapium. Wow. One said, Yakon, at the end when you Gyimisem, then we open it. This is the topic. Hallelujah. Amen. Oh, by the Amen. Oh, me, I didn't know. Amen. Why you have a year? Yes. Let us some penny. Yes. Share. No one near Gyimisem. You may be one when you pack the 2 Proverbs chapter 12. The 50 young Proverbs 12. Verse 50 to 18. What's O Jimmy for? Babu, you so what? O Jimmy for. What's Jimmy for? Not pointing any so. Not quiet dying. Any so. O Jimmy for no. O ye down. O payam babu. For pepper. Okay. Quentia. Akakadro. Asulusa. Afamusa. Man double top and down in na. Na fa fra babu we. Na yam. Na fa gubantum. Na fa sam. One thing Yankopon said,
ye born challenger ema so omra eme challenge creator no na nye curse mo na sefo nye da beto bu atwa so fransa nye sa da number fi besi wo ti ube Nyankopɔn timi gya wa no Gyimisem sa no wani so no so Gyimifo de na kwan tene na kwan tene den nani so wo ye bia ye papa wo nani so omo Gyimifo ompe futu na do tie futu no oyo nyansafo me na mtwe Bible me ye printing press eti na Bible tu fu ne obo adi Nyankopɔn na me so fu say Gyae Gyimisem na nwie obone woni ba bia woni nkofo bia Gyimisem ba bia di makɔ wi woni ba bi ma Gyimisem ba bia di makɔ wi obi nya mesura position na ogimi wo mu saa ne en awie no bone o chese obi kura se bi mpediasa abrabon na sika no nya ne kwa odi Gyimisem sika no o de wensa o de ma eti true sika no mu no odi Gyimisem wo ma nya yade the topic is Gyae Gyimisem na nwie obone en awie ni yade ama enne sika no odi aye se kwade bobra no o de paya o de payaresa asa nyina che o de payaresa enti no ne bo dere anu why den oto this one tia dronka se de bo tie bi obenom ena eba se de wie bi obone san so san ema wonu aduro wie o wonu we kakra na obeti ase tatahwe bi aba no Gyae ade na hwe foforo chiri kwan won se wie obone Gyimisem to get the book of dying Jeremiah 46 verse 11 but is a 14 wrong oh baba but a branch here fuko gedit yeti aduro bi pie wa kana kwaji aduro esi kwadi aduro ha esi kwala kwa ana ma nuro do so wedi Gyimisem na wie obone je oboa wo ayere sabia di ho Gyimisem wie obone a topic na mutie no tie mi ye papa am the topic ba wanya won tie asia da wo this topic what to wait tie mi ye wa what go so ko jo pepe what Gyae Gyimisem Debbie until that what da what the baby what the matter is hina atin no baby ah ba dia man tie asia amen me sam bebre me ka Gyimisem na me de be wi asem mi wa me pam chowe apostle OKOH ma tete nkwala bebre but nkwala bebre wo me nchen ya omu free me nchen koya na sabe mpediasa free mu free me nchen koya no ayo ma bone for sam me so nkwasi asam so o ma bone for sam ana mu di free ya no mu di kwasa o ko di nkwasi asam me pese preaching ye preaching ani asam no ko but obi so pese o di mechi no o pese o bob bra bia ni die ye kan nya de emfa me tiana so won tiana o se mateme ho a onya oba fra biom wo tie me yi a mu ntie asofo bebre wo honum ade tam di wenu mu aba ha me di wo obi a wo ye oseti a o pesiti a otia we atia wa otia hwe bebrenim se curse we aduma no etimi pachaw enkola bi boabo mo ho ano ana mo di medin ye papa ni apostle OKOH biribi bon se na sani pa no oridi mame etu akofa mi old video e de chere nkrofo se oh me na me German chere ye nyina e ba ko woni mi ba ko woni ba ko Proverbs chapter 12 verse 1 Proverbs 12:1 omo boa omo ye nkola fianga boys a fianga boys a just say something prediasa as what dini o kwana nkwa debi anyima bofre bia no debi tu mami papa nkodi akola bia chi a pa so de papa kwatram o na sabi o bedi mechi onya koteshi ba ku mienu miensa anu ncha so de oni mi ye pe debi ti mo muti aso mu pramu ye mu ye no che bi obi ma ne ko foto group an kase me ba no na wotie mi ana wotie mi ye kama woni anko 12 verse 1 Proverbs 12 your do atene Bible said your do den atene obi e wodo atene odo ni die wodo ni die ze obekoso ni anantia kwa wie na your time nim kano wa ya boa min kola mu wani bi mo yema ngodi o maji bulldogs akofo video na dia wo papa ne me na boni a wutima na wutim kwase di mu na me tu foro de na wonim so waja de wo kɔ na wo so wo kɔye no Bible ni tia hwo ye etinu mu a mutie mi no a omo ba house to house na omo yi video kire wa na me papa ni apostle na first friend kwa na me read man no na me gina nche me na me read yes who na read no sabe na wo ye seti akwala sabe na wo di nkwase asem ye tufu ofa edu pempen so bo afu ntaban matutu ntaban okay mi tufu enti mo so amotie mu nyina mu jimi eni ye tufu na mo so mo mfa to de bi mu fu so mo nkwa no mo ye mema ye ko pitchin se sa mama mari wo mo bo da mo Zamfu akwa Gyimisem hallelujah amen ye kan kunya brabo wo mo ano mo but when you quotation ba ku yes I quote
me koto for the bab me koto anu akan koto anu akan eno nche se be mpra diasa obetini akobo ntabo da akobo abodom agum eti Gyimisem no ebi no na me na mamotufo bo ene low cost na wa mechi usanya ma no enti munso amutie bi no a obi ba wo nchen o ye papa no ye ne na ne o papa me very good bisa ne se di na da no so no bisa no ye bo brani se yi anka die bedu ba bi ye bedu obade ya we hu ye mabo amen ofanti ase mra amen hwe no anie Gyimisem no anwie obone waso Gyimifo o Gyimifo no akwan tin na ni so na kwan ya dan etim na ni so ha ebi no na do tie futuo no bi mpa futuo Pastor Chelsea way opa futuo yeah Pastor Mense pe futuo yeah that's the reason why ntia oda so be omo da so come home asofo be bri your practice dosun bi odofo wutie me ne ye tu for afa na me kra me tie futuo papa oba diamant ase na amen usu ntie futuo na be kwan uni panyi adue papa gidi me hu one quotation Pastor Cheba no nim reading usu na unim reading me nya trofo wo ya wanim no oh yes of course correct in training wa training nipa na ene wo hu how to read nye so hu reading wie ya pe o se menyo frɛ o tine mo na tu say e we hu ye mo amen mama nti ase amen bible asam na o kan ani eti wo wutie me no ba bia wo bi da se kwakɔtra na one me ye pe one e wo me papa ne ye ne no one wan ya one wan ya wan na apam no ye twa so ni ye dia bokoko se open liberty open the obeti na trust no why do no gasa me di akira me to be preaching atwere ami ko mani waso Gyimifo na buhuro dead intam na obadwema de okata aniwuo so obadwema okata de enzo aniwuo so oso Gyimifo de oye de ba de na buhuro dead intam no obadwema de okata aniwuo so badwema tudu fo penu afa ni pe bebere di Gyimisem o bebere di Gyimisem o ene Ghana memo a asorim kofu di Gyimisem o nye yize enie kofu di Gyimisem nye yize ti asorim o odi wasaka na dwene no nyamso ni ho obi bro Gyimi obi biama sem Gyimi obi shiwi Gyimi obi bokro no Gyimi obi bopo di tinyankopon o Gyimi wonim so wo Gyimi nyankopon friends anya me nyina se Gyimisem sim wow ni me di Gyimisem pen yeah unso we di Gyimisem pen eti pen no enkum dipa ne magyan no ene se sanipa edi nkwaje bre nipa yes edi mi wo Gyidi yesi we di Gyimisem pen ene obi so gusu di ena me se e be wie wo san hwe na enwi obone ye ti ye ye ni ma na enwie ye bone ye balance hallelujah amen oba de bane senga wo bi adwiri nim but wo die no wan hwe ni e be wie wo dan ti na topic no Yakobɔ ya wo se me ba mra wiase nyina se Gyae Gyimisem na enwie wo bone just stop and be free stop keke na ye free ubedi Gyimisem abawa ubedi Gyimisem akosi da ben ubaba sha wo kosi da ben wona unsa sha wo ne Gyimisem asabi se wo de nya Gyimisem tie ye wa unya sika free papa no de car na be si wo no so o ti sen wa fro ne car if e be no tim so ye sika duro ni so ye komfo so we di aduro so okokun wa kukuduro wa fro car uni bibia e kire wo se nipa wa tre ne car mu ye ode ukoi di ode ukoyo and obi won so ane ne bedan ne but enye dey na be wuo enye dan na ode why sacrifice ode why sacrifice be 2 years time 3 years time ube wu nkwase wuo bi ama ne bosum ayedai apagya ma no ama ne nsuma ya pagya no so nim eti ye kase Gyae Gyimisem a wa shawo ne ka ho bi stop and be free stop ashawo stop Gyae ashawo ni unsila ko si da ben ube ye we ya ko si da ben eti obi ko bi ensi ni ye ewie ne bone obi akonya esi wom obi akonya yade bi wom obi ge yade ne ko aba ni padua no mu eye de eni din wo wiase ono
ti nye bi won ni peduem ono an nim sa yade ne ya no ana no so so a ye cheke ye hu to ono an nim yade no ani midin ne mo ono na bodi ni se aya na me hakeka ne na wura me ha ono abobodi ni bi ono abobodi ni bi ana se di we so doctor so nya dai onim ana ani din wo wias na yare ani din so di aduro no de ti Ghana mem ha awie ne bone hwo wa Gyimisem no sister Utu kwa tra brochire ayeye wadi Gyimisem kakra ayeye ayo aye hwe na nyo bone wanu yie enyo papa enyo adum bi ma woda ena no nkwaje da amen ma wani so ntew Bible se ben kasa nchirawo Proverbs chapter 10 yango ka Proverbs chapter 15:21 Proverbs 15:21 verse 21 was a Gyimisem oh hallelujah amen di ojimi no eni je manu ti obi bro oburu man eni je obi she man eni je manu osi di yin osi a Gyimisem no eni je ma di oni tire ajawabiye Bible kasa o di ojimi no chese wo yire deals ade an ye mani agi ndi wa brabo bi wa wo gba na ko pere sun ujimi na aya na wo ye no e ni je di ma ndu de yo bro okoba sei na wo hwe gotam no e ni je sema no di obro ke kan bo so asam e ni je sema no ti na ade chi a o so okoji dani udeti ade chi o so ayi den okoji dani ni se so skemu a o se mi kwaji mani no ba bi obewura ene so wura peteshi ba ni je na hona awo je so ko bura je nani Gyimisem no eye ni je amade woni tiri na ehunumu ni pade otrene nantie ehunumu ni pa no otrene nantie body e won fa ne senka o mi adwene nim amen ehunumu ni pa ne trene nantie yes eti ehunumu ni pa no tu ne fu pa o se mate ade chi ya pe no shape no ho do no ehunumu ni pa no what okay mate yes do you just send him say chia dan chia obody ya won fa ne senka amen o mi adwene nim amen yeah sister hey when you Gyimisem wo bra jo wo yo ni nyamu ni nya Jimmy eye Gyimisem ma o wo Nyankopɔn ni so but eni jesem de ma o Nyankopɔn ni so no eye Gyimisem eni me bia wo yo no itu ya bai wa o ye makers Nyankopɔn ni so no eye Gyimisem but ma warning o so bepun the book of prophet the book of Jeremiah o so wan ga wa say what verse number 30 cause where na so wa say o ye den and we fret tankoko we fret tankoko bi ti dresse and it say ye Ghana mem ha de oba dress no anya na furu so onyoba Jimmy nkwa wanya na we onyoba Jimmy nkwa wanya ntisi achi onyoba na no de nam Ghana mem ha obitimi shata de na ne bum nyina no fui obi kwa de timi akese fan chain chese etimi apepi won chain asa okochimi se to gbe asumade se Kristo ni ba so asa kropot ye de kwacha ye fro wa say hu o ye den we paint ni nyina awre ni to nyina to agu atam kwanse to ten na suntrem sei wo so wato a shadow petina no gon sabale ka confirm eye Gyimisem o wia na wa shata de fon bitimi she transses na ne to people say banche de she botom wedded wife or buy your ho ade unim say o de Gyimisem we ye den wa say hu wo den na wa say hu wo fret tankoko na wa say tagi Nyankopɔn body si ye nhye wo de sika hye de ahye obi timi chain cry den ato ne nine just ono amu no wadane do nya akokɔ wakunu hu dada ye wakunu wawie wo de adu break ka woni obi me na mtwe wode adu bre den akeka nani achi ha obi nani na tu as nani na tu no adwene ni bi afane ha ade na mu kire Ghana Nyankopɔn se de wo ye eye Gyimisem na wo di no na saa nyema we ya wo Kristo ni gidi ni oba wo ye yi ena okeka wo fa keka wo am wani ma ye fa microphone so ho aye fa de da fa po na so twedi ampo ya wa po opewakum wa ye den why you wanted yes opewakum why you wanted if you don't I'm telling you today why you wanted it na wo be de Gyimisem ko si da bay Nyankopɔn ni so no eye fe oni pani so
That's what Chadian Pono boss Basasano. What's the main country say? Who dear Gyimisem on him? Fate. Who dear Gyimisem? Christo need Bass Madias and Michelle and I. What shall I be when you go penny so? Yes. What shall I Gyimisem? Look at him. He beside Christo Libabet Mash 5 minutes to care. Daddy. Alampai. Daddy. I am aware. Daddy. Yeah. Daddy. Ye could Daddy. Ye be a border. Daddy. See truth. Daddy. Majun's higher. Daddy. Apus killing. Daddy. A friend say one door. Daddy. Na Christopher shall push killing. Christopher shall I am aware. Between a solid demo or Babesi or 2 places and worship or dear Gyimisem platforms. At I guess Senators who did then or dear Gyimisem. Proverbs 14. Proverbs 14. Verse 12. What's your penny or what? It's a quimby or what? At 2 pennies. At 3 pennies. That's the way you walk. I didn't have a nation. I could Mr. Baby Crow while it could provoke Yankopon. Okay. Ben money or ban or my coach or my common trouble. I saw no more. No more almost on the quadrum. Okay. On the market. No matter what wedding gown. Okay. On the cotton. Lemon to coat. Okay. To Nibia come. Okay. Oh, yeah. Almost young question and pop fool. Eh, Sassay. Would you answer? Prophet, I saw them. Over to all Wabo. Oh, don't know. But I know by Natalia, a cannibal, Nensanya day. Nensanya day. The new people, I am Ninsa. Look for a paper. And no more Virginia Possy, a Shin Popo fool. So for you now, so for you now, no friend was your form, you know, but see him. Yes, friend, Shin Popo fool. Gyimisem. Let's often is what you mean. Didn't go penny with Atadia shy by one. The woman in a guho. You made of Anna soon come guho. As any answer to my diaboyum. I can't. Ninsanya then any hot. And what bit names of fool. Eh. And in 2 ways, I think you're putting me and sent you on my pepper fresh. I say, and what would any prepare a toy? And we're picking on the gone. To Sunny be yeah. To Joe Jadamo. Oh, no. Just say, oh, I artificial. Okay. She and Coupon before. The city so. Now, yes, I had time. What great Coupon fear? No, no, my Zoom Lion 4, and you Zoom Lion 4 original one. No, I saw him with Jimmy for Zoom Lion 4 Colabia do when he said, where did when he had ever? A told you to Muran fear. Oh, okay. Two best woman a man at all. Nakalaba stubborn. No, son, what to Yanko fear. What where I sat no to not to protect. Yankopon fear. Baby, I'm free. To good them, see we have plenty. Ye Yankopon fear fee. Sajam crampon and Catayaki and Catano. Me just a immediate trust wanted. A bit to be any say king when he babo. Yes. A bit to be any and a bush of me in Yai. At what a one show. Mingas and what Jimmy. But would dear Gyimisem. Can you money? Hello, you bonnet. Yes. The baby channel. I will be now. I call up and I call work in Shraba. And I call work at Yaba. Kaka Kuba. Oh, work while I have Yabakaba. One ever church away. I would never put the pan of a church in. Oh, yes. And your jump for say a fashion effect. No. What the way you bow with him now will be because apostle and pa. Your warrior question you go before one pa. You entirely the cross or them what dear. And one preacher on the rock, your dear Gyimisem, Sirabanifacture. Yes. Fritz Sirabanifactures will. And yes, about your bonnet. Yes. I'm telling you. About your bonnet. Remember, for the not doubt, for God so loved the world. Oh, man, dear sister. As I'm standing here, this evening, I want to prove something today. Today is powerful. And near to be dead. Today is miracle. And near century. We know come and saw them watch out. What for didn't want dance? What for we didn't want dance? About your own part, Daddy. Not for just saw them so do no one dance here. Let me give you one testimony. I took my bed. I drove from Kaswa. In the name of Jesus, I bought my tie at the roadside. In the name of Jesus, I drove gradually to the bush. Where I am some? Where I am some? Daddy. Who got that? My uncle Bagnaza. What you Bagnaza and computer? What you just saw them say, hey, Gyimisem.
Say in the name of Jesus, I bust my tie and the rose. Yeah. Because in the name of Jesus, I drove gradually to the bush. Tinkwa. The good bridge in what? Cavity. Never Janu, but one to bonnet one teaching purpose. Would you give me some? No, be sorry. We want to go someone. Why was retired? I want to turn a pie. Turn a pie now. I got one drove gradually morning tea. But just I will be a no couple of someone so them one. No be John or interpret. Make us will be preaching no couple of but the break can quite some in your day. And him Doko some. Just so they body papa catch any person. When you believe me, when you hear what I'm saying, your life will never be the same. What about Paul? It is true, your life will never be the same. Because Obeka can come and sow seed. Yes. Seed. No, I bought from 2,000, 5,000. Now you like bear yourself. Debbie. Will I bear the same? Debbie. For who cost I know? Now get a 2,000. Yes. Who feels sorry for me? Only 2,000. Your life is the same. No, it's never the same. Your life has changed. Because what you are doing, why mistake? But one thing, just someone a bit yes, alive. Yes. What your jamamu? Hey. What your life will never be the same. What boy? What your jamamu? What the chronum? Your life is still the same. Hallelujah. Amen. Oh, what your vanity Amen. What me bravo? Amen. You what yana what? Yes. What's the sign? What your vanity Amen. Hallelujah. Amen. Obadi ya wemi proman. Omi wani so. Omani so tew. Bibi jejewa. Bibi jejewa. Sisa. Proverbs chapter 12. Verse 12. Can 14 na member. 14 verse 3. Verse 14. 14:3. Verse 3. O se bien. Wasu ojimi fo anum. Bible so ojimi fo anum. Ana ahokyira ba wo. Obi wa nanu asem. Na wo chi achiri nyina fi nanu nsam. Nanu na. Nya nanu na. Yeah. Onka in some way what wow. What's a kwa? Nyago popu se ni pa ku so ojimi fo. Wow. Na what you watching nyina ya ba wona brabmu AK ni na bi nyina no enenu mu nsam. Nti wutie me nanu wonu nkasa bi nya. Na babo ni nkoyi a. Na go po friends am na fi wonu mbansa de ba de. Ahokyira ba. Dabi. Wasu ojimi fo anum. Ojimi fo anum. Ana ahokyira ba. Ahokyira ba. Ewo. Enti oni pa bia ahokyira ba ni fi wonu a. Wonu mu nsam no ana da ni ahokyira ba ma. Okay. Ebe ken rough. Na enyansafo de. Na enyansafo de. Omanu kura wom. Omanu kura wo hwe na no yie. Yeah. Na no pa. She, yo mpanyifo bi wo ma mu ha wo. Omo sika. Papa. Na so anyene pa. Ye enkasa. They don't talk at all. Ye won krofo a omo ye nimdifo. Oh yes. Unti omonka. Obadi amfane sanka na. Amen. Omi adwene. Amen. Kwan ne wo. Hey. Woni nyansani no. Ana udi Gyimisem. Ene hwe na nwi obone. Yes. E the Bible ka cho say Gyae Gyimisem. Na nwi obone. Hwade be Bible be ka ne ha. Asoma Bible ka mu do. Obi na Gyimisem wo die. Wo die ti Bible, the book of Proverbs 14 na. Verse 14. Aye. Verse number 7. Free oba kwasia enchen ko. Me na mcho Bible. Dabi. Ene obi ne maame tie kura. Abatran kronkrom anu 7 years 10 years. Oba woni situation our family wo. O think kronkrom ya wa dom ama unsa to bibi kakra. Oba maame no papa ni no achi na ata na osogu na no. Oh, how? Show to. Daba na beko krom. Mse daba na beko krom. Hwabra ba wo bo. O maame dwa no nsam na mfi ahim. Che. Ti de wo yo maame ya bai fo ento waki we nya wo. Maybe. That's what I mean. The way you mammy, Miss Mammy, by for no work when now. Oh, papa, Jew and some sika, a toss a man, and fairly. What do you want, Catherine? And no bow mammy open now so good. Obviously, also a hero. And no Titisika. Titisika, would you say they make Gyimisem? And never when it's water. And again, a down out of man. Was the whoop again, what or torn down. The braid is a Gyimisem. To Baba say my warning, Tiaye. Or see about some free oba kwasia enchen ko. Oba kwasia oba no oba better wo hunu what this table no. Too free no nya no wade I am pana motwe. I smuggle.
mo dis smoke mo mienu nyama I wanted na go posi me ntu fo na free sa oba kwasia ne ho na wo de hu nim dia no anya sa wo di sa ga na chi a nim dia di me yo no to we mame daddy to we mame hwe di wati fiedu a ye fro baby say baby Junu huh baby hwe di wati fiedu a young girl no e fro baby now I just hello my hon wo papa jaja wo chanu papa Gyimisem na wo di no a hwe baby a wo medi tifiedu hwe bia wo medru hwe baby a wo medru I was able to the young getty. I do what you're actually. I do what you're actually. Now the young getty no flow baby now just so. She baby woman. Baby show minimum. Baby your mom base. Hallelujah. Amen. Hey. She can't so to my guess. Olu. What was the wood Jimmy? Adam say Jimmy and now so free. What's what watching again in the police station? What's what take again watching the hotel? Who do all then acquire? And a khaki na kwaje. What's what sister car? What's what dear Gyimisem? What's what dear Gyimisem? The Bible says free so ban obana na nini no. Na wo hu nim dia no. Yes, wo hu nim dia da. Obi be ka so Jimmy. Na ma wana ka se tibi ka tra. Oh yes. Manankasa etimi hia omo no omo akofo obi papa no a omo na twempra no omo asa tibi ka omi hia omo namfofo a no mo di go Charlotte say look at the matu ni za ban o tua papa no na we ja ya boy me why ya boy ona ya boy di o masa ya boy mo dia ya woni we ya yi o woni aye mimi nyaye I don't ya baba gna ya mami woni dia papa ya mami Gyae mi sample ana asema na nyono why olugada di bia metu di Gyae o sini wo nyina wo chen wo nyina wow o chen wo nyina papa bia metu no o chen wo nyina zikai o tia mami papa bia menya no o chen what time mo so no conclude yes be yin kom na afa yes be yin kom na afa sir papa ni che wo nyina papa bia watunu olugada de bia matunu o che wo nyina obi papa bia mayino o si wo nyina sika oye cha obia papa bia matunu oche wonyina papa no oche wonyina oche isilogonino oche kumasinino oche takradinino glory where you want it temo misiteme ni die sika oyi oche wonyina oh yes jama hum and esi usuru Jama home and then so do buy what we don't share younger papa no tua ro say what you mean you say wow papa dear wow yes a manka na what call pensioner there oh yes order so on your pensioner sir ai why extension once kwasi ebu nti ukọ pension uso extension ukọ mana buru kwasi nti say wunya buy one awie nti why extension and I sold my adjamentu da suka yomo adjamentu aka yomo mo anu mfimfi bu nyina ode be hye yankopani mo nyam white one no painting black ade na wo gini ase woni say Gyimisem na wo di the Bible say men kan chawo say firi obakwase anche oban my one firi om chenko obakwase an chenko na wo re hu nim dia no nim dia wa nya hu bi da wa wi nya fo stroke wi be chew ya de bi ba bo no let the boba to obi na nka wa dofo no bi anya dai enim chew ba wi na akoto leto papa jo hu yo hwe ni na topic no eniatam na mu topic ni chire nyansa o se Gyae Gyimisem na nwi obone wo de me Gyimisem na wo no ha na nwi obone no na dwene ho yes ebia wo Gyae Gyimisem no awon tiase Gyimisem yeson enyima nyamya bodi nsa nya biara no nyakopɔ se twe ho firi ho hwe na betra yiro yes oditifo nyansa ware nso anu aware yo ba wa Gyae emma so no anam ha wa jama oluma hwe de wo to aye pia obani nyakopɔ hu yamo amen onfanti asia ma Bible se min kasa nje oditifo ni yan ni nyansa eni se ohunu ni kwam oditifo ni nyansa eni se nyansa be bono dabi be mbo bra ko nye woni be ba ho so yes
na enkwasiafo Gyimisem na enkwasiafo Gyimisem de nada agene dada no ene ko hawo so onim Gyae Gyimisem yes Agymifo asudie odi ahwe agymifo de ba de omasudie ehwo afọrebo no ayokwa so ukodi bone no akoto collection akobo afode kese ama sori emfa bazo bi am Gyae Gyimisem wate yes na tinfo mu no wona nam tinfo mu abrabo na ani sowo na nti kronkron yam meso ba dwama ya Gyimisem yes and you say Gyae mani bi ami entete ma akwala ni astarte di boni bi ba odi boni bi ba odi Gyimisem ba tunfo anye se be wie ne ba wie akwala ne boni a e be wie oboni wo de anade bi wo bible kasem ya che wa ya na de bi wo the book of Proverbs 22 22 verse number 6 what's it Proverbs chapter 29 as the Bible say then abofra kwa on faso na so nyini a that's akwala ni nyini a won firi ho da yes na so na ye nche mofra kwan yo na akwala ni bi susu ba ni Proverbs chapter 20 Proverbs chapter 29 verse 15 29:15 and kwala ni bi su abusu ejani anan mo hwedo ayom verse number 15 what's mean ka say what's abani nim ka emanyansa abofra na abofra bi won mo ani papa ni na o ma tun kwala ni dan akwala ni ye niema bi Gyimisem akwala bi tibi je dan so wa huri no abesi wa huri mami ntiano ana Gyae keke chakwala bi si yetia no a yenim de ato ni sa abra yi yetia no de hakwala bi a suba wo mu no wo gira o hwe akwala wo de ha bi asi e ba ni san hwe o gira o obu akuro toba woman ba wo amansenya nkwan wa hwe wo no amansenya nkwan senya na obaka wi mu enye no start yo achati ache amansenya nkwan wa hwe Peter di so kwa try abawo no abedidi kwa na hwe nkwan na kwanya adwumafo nyanko break amanfo ni da so amu ko break ko ma ko didi no odini ma ani echi akotwo ba ho Mino na akwala je uti asem no mu ya akwala na ko akohwe nkwan na gu no ne ma mi ntwoba hu ma ne ma mi a o ne ma mi kotto ade eti onim nyansa nyan etia no ofie no a ya ntia na ya jeja no no ana odi edi ne ma mi echi fifie akotwoba ana kwase ade no ye ofie Gyimisem no ye ofie ho no wakwa ni same thing watwoba ho ya ko se amanfo ni da so ana odi akosai nkofo ni da so na hazizuru baby wa ye sabre obi akobu odi bedidi yes ejo bele ngwan yo okodi Gyimisem obi akobu bedidi obi akobu bedidi eni das asa na ubabu adu so mina mkacha so the coffee appetite akona na hwia de na gu ade bi wo no a tiani atia no ofie no ade agye ni maami achi ni maami aboka abani nika aban sa akwala wo bi kom na sa hurehuri oyi sati nyenne ya jano yam tiano ko abani nim ka manyansa ya mana hu sa nyansan abofra ya to na sra oyi bibia ni agya ni tene wo odi akire ko toba ho no guni na nim ase akoguni maami anim ase enye guni maami anim ase na mtwogo babu num me e pretty impress wakohia manzan nyina nkwan agu Resta na kwa ni no. O start e wuriri enye ne. Resta oye. Chinese ni grab esa adi. Na roads no no direction. Yes. So ti azimpo dia. Okwa fafa. Wey. Be wi echo benya hare mu. Ko sin kwani be kwala num. Ano ye say onye save nani onye save nasum onye save. Are you serious?
nti we say ye na kwa yaresa bia kra no a ne da achi be wie ni sen obeknyina du mpempeso fi obenya so yade obenya ni yade Bible says tiao yes abanene kama nyansa won nipa apostle of munya hu nipa onyankopod na do man Ghana mi bia wani o yes ogun ma mi ani mas ona so for how Bible see en kire mofra kwan yes omunya ma mfro akola we tia be ne ade ate baby china la akola boni ya akola boni ye fika sase mu ye den eye ne tia ne ba ya ntia no nti odin ma me achi kwa abonten krofo sastre mu fie eso mu tete obama oba hu ni say aha madu ye nye fie de me ye o ha mintimi ye wa but ofo say why you fie ya nkaniti owura ba bia Gyimisem betim de Gyimisem ho no oba de mfanti ase ma amen omi adwire no omi enku omi wa dwire nti ase ani amen adio yes ana mpanyimfo bi so kire nkwala na kire bone hwede panyi bi aya kwala bi etne wa kire kwala so onya de me pam to mo me nyema bi yo empanyimfo bi die Gyimisem papa ke panyimu anti akwala asra mo na musu mbasom mo so ma de yes wa kwahwe asene ye gu akwala ne nsam akwala ni ma de ko na he de ato akwala Gyimisem kese omdi akwala ne jiomani o fenti panyimu akohwie asra ano odimi se akwala onso ana ono so wanyini o so ya panyini o so ya kwala o aso no a odi kira ono no chano Jose Tepra this asana no day this asana no day panyimfo ni bi edi Gyimisem papa a kire nkwala obade ya we mi promo amen omanti asem na amen ehi na eduri hini eduri chimini ya doso dodo but obi o comedian so no me Gyimifo but wonyema bia wo yo no e kire se we Gyimi yes tie bi ye wa ne obade mfa ngosra me go so omi adwire nim Bible kan kwala wasam o se mento basra kan quotation bi 29 what abanenim kan o se abanenim kan amanyansa abofra ya to no sra oguni nanim ase oguni maami anim ase yes o kan Proverbs 22 verse 15 verse 15 Proverbs no to body asem was Gyimisem o se bi ayi Gyimisem eti chira bofra kuma na atene aba ade ba ko pe na betim de shape akwala atene aba me na firi ne ho na ye kase atene aba na kiso kotam ponti ba debi yes akwala ni Gyimi ba akwala no oba ade bia style bia no de ba tu na ba kese bia wonam no nye no atene no yes ade obeja no de ba say we akwala yi uri nyane debi shase kiti start uri no jina papa kwa uri no abu akro no be so kim ti o mu du choba ofo say ho nyina ye uri wo onim say e se ne yemesi o things are in order onim say se ne yemesi o nyansa ne chere sa uri nyane na wo se bi mpraduasa akwala ya mi ya se uri na chi no betimi de uri long jump Adiama Ghana akọ Olympics game amaya atimi agi meda bia pa Ghana nke we nyina o de be wie later no de league o de yare foforo hwedu odi akoyo kwala no hwedu odi akoyo da ko wuri o de mo me na me wura wo ana yade a obesanya hwadu de hade choba kwala no we adio Endi career no here choba we career nkwano so ya benkwa yo
Emuna. Atani nyina wa endi choba ne career e wa ya wa kwamuro wa de bia tuo aben kwan so no the process nya de metima e bisesia me de wona kwamuro podi en ha me kom de en kom san kom yam adiu yeah adi ani je pa na ba kwala mu onim se wa ye choba we are munyi ati say yawo hey Proverbs 19:18 verse 19 Bible said verse 18 aso menga say and that's all we tiamba o as emo trim so babo akwala na kunu debi and that's all we tiamba that's all we tiamba yes ati we munyina be nyiri abidi Gyimisem yes obadi ya we mo amen ene do no nsa enim so odi Gyimisem yo bokro no nim so odi Gyimisem yo odi ewu nim so odi Gyimisem but obuni say enani so no enyansa ama no ene obadi ya we nam me so echechire wo say hey Gyae adumom na Gyimisem sanyema na wo yo no Nyankopon no obo wo no bu na Gyimisem na ni so nya de pa wo Gyimi wo na ni so eti twofre ho twofre sha wo no twofre konkonsa twofre nantintu tawo twofre no sakawa na ni nyina ye Gyimisem twofre gay twofre gay no free lesbian ma Gyimisem wo di Gyimisem be ma do ko fo nyonko be ma sai bone to bone wo di jedi ai aye Gyimisem twofre ho twofre gay ho twofre lesbian ho aye Gyimisem obade for the second wo mi adwene num amen no mo ni so ntew amen baby amoni no na mai woni bi ne mai the first time come visit we po mema nkwa na hyewi nam visit we mema nkwa na hyewi who can the book of Isaiah read the Bible Isaiah chapter 65 ko Isaiah chapter 65 verse number 5 I can 55 verse 2 man ko 55 verse number 2 o say then yenti obo ade asem o say menga say o say na aden ena mo kare sika enu ni pada say kare sika agidie nya ele ko gi ade anya duane ani mo braso ade agidie wo di koto wusie wo de wataka film na check aye enkawa brabo ho but wa koto be kan brabo ho wo braso ade na tiska wo de yiska wo braso sika na de koto ade a anya duane tu kan habakuka ti Habakkuk ko 2 the part of verse 30 was influence of February influ obade ya we say amanye adwuma bramo ja ni ko ye adwuma maden o bramo ja ko brama ja ne ni pa brama de hunu woni pa ko tisika ti ko to wusie brama de hunu ne ni pa di ko to adi hunu ne ni pa onim so odi Gyimisem debi onim so odi Gyimisem onim na wusie na o tweko wiem no nyango betu aka won o can the book of Isaiah 65 verses number 5 konyango 65 verse number 5 the 5 hwe okasa twa ho yeah mama ka se obi num wi odum cigarette wusie no umpon wasam akyekira no tugu unton wase die Gyae na nyesa na wusie ni tuko wase wusie nkafam o paatwe wusie na pugu fam ebe sa kosoro yes wusie bia kosoro bi sa nkwahye wetimi asua nyansa bia frim wetimi asua nyansa bi dete wusie bia kosoro ha adetna wusie bia firi fama na kosoro e wodwuma bi di na so wonim dwuma ni de ku adidi anemi tufo na te babo okasa twa ho en obi num wi onum se to se firi akọ no wa enkame enfonse nyojawasam me hotsino ay Bible na kasa no onu wi ni se ne hotetene obi a no anu wi very good uda baka sa yani me huni me wusie sa be na wusu ni nyansa no na ka wusie ne mene oja dale ka mene se na di banko mene no na ko nu wusie mene wusie no so na ka wusie toilet adew yes no akọ ni wusie yes wa wusie nem se enya duane ntinu entini nko yafuru num na watini ani wusie dabi ati de bia wo jam panai dai ekoso obi odi banku bia kwa emaje so yade asne bia watimi sabe mo fancha me asne bia wafe yes na so wonya de nko de to ya mu a woduma bi di wo ya funu ya boy ya funu ma ya aduane ba wusie nka ho ntinu obi anu a oni wusie dabi ya mini wusie ya wo mini so wo mini kwala
still Bible say ebe expose. Yes. To was never be to ko de bia na start here dey. Ti obi timi ja so many a. Ja pe wo se ni timi nko be se dey dey. E pie fa ni hunu to ko Bible say wo se na ba no dwuma di ni. What to try be show many. Wo se ni ba so san na be show boni. E ti wo se ni ba na bo de mi wo se bi be fi atinga hwunim na me ba no. Wo se bi be fi kwam ye ja hwunim na me ba yi. Wo se bi be fi tanko hwunim na me ba. Wo se mi be mi fi alasa hwunim. Wo se mi be mi fi kwakuma anu hwunim. Wo se mi be mi fi ye ja mi fi kwantri hwunim na me ba. Wo se mi fi ye ja wa hwunim na me fi be. Mi fi George na hwunim na me ba yi. Oba wo di so fi hwunim. Me so be wanum wo so onye kom da. Me tia so ka. Wo se na fi hwunim no be body so fi wi teacher hwunim na ba no. Me tia so ka. Wo so be tia so ka. Ani me tia ka. Ani obe tia ka. Me tia ka gugu. Gugu tu bo wa so ai dey. Bi na me ka chaw. Hwe ne hwe mai wasi wi hwe. Na yesi bibi de shesha. Se de wan shaw. E de na ko so yi. Ene ma be sia tu awu. Future wife no. You better. Because your future wife will pay ya. Right now, I don't embassy. Them there. That's a kind of big chat what you crazy. Hey, everything I mean, wait. They do not. Well, we move. I'm on for more, and you go to chase. Maybe when we are going to see, I don't imagine me. Another set is in you. Hey, I'm on for more. Hey, Kenny, we shall have one taste of me. Me a cigarette, minimum. Now, what's the difference between shisha and a cigarette? Now, all I drag away, dinner could see. Oh, Babasia, if we see a double win at the greater answers pipe, because we see a free mother. Our dear, Chamuchi, your trash of that. Sikarashi, a cab of fear, Cassus. Another set full set mission. Striking force, none one penny. That's right. Quad assumo isha diva. That's right. When we face a cocotte, Cardi B. That's right. Obabesia, or so the great Mr. Warrior. Shisha, who be a rumor. The Wusia Kubo. Now, would you know, Sissy? Over where you now could have you over you fear. That's right. Anna, as I'm touching, Nicki Minaj is it far. Never. Sunset radio, we are sure. Hey! Asemeni. Me tia ka. Why did you post me tia ka? Me tia ka gugu. Why did you post me 20 pakao? Okay, the book of Job chapter 41 verse 90 Job 41. Yeah, because the Bible can be. That's my 19. What's it say? What's it Jatani? What's it Jatana? Exactly. I didn't want bro. Jatana, you did Kabanku. Efrinanum. Not nipa the seni. We see a pipe for Nipenum. O Jantu Tria for Jantu Tria for Nipem. Yes, we see a friend of him. Let me try. And the Numan talk over the Nupon. At the Saya, and it will be Obianum. We see a number and chain cars off pipe. And in Chachra, Arishi, I said the wish of war. Now, home across one, and no one be a yaman and the home you can from Homiano. As far as Rama book grew cry, oh, not fat to the brand, oh, mammy, pay down. Oh, mammy, for man was a coso jabana, what time pampine. Yeah, now they call mammy Awie, Mamufi, no coso jabba. And the man Pastor Chance said, you can't see a big chance, and the affair, a ta, and the affair be as a would be a coco ja. What the anointing would do, me pay Janua, who you pujama. Now, home is fans, Rama, whom you bet with your soldier, or Jaffrey, and what Jaffrey him a day. A day. He found me answer the call. A Gyimisem papa. A Gyimisem papa. She my wow to wa, almost chichawi. Let me say, Mamma, the manager, you not so much your baby bet my baby, and I'm going to more. I did Gyimisem not door so no, the young caname becoming so people. Now, by dear from you. What my baby conta? I don't know ye deal with gun and one cassasm. What can you come baby best I can actually? At one quacanti, yet baby mate, media me huna may day. Would a one time where me medical catchers a menu. Why I ready so be I'm prepared. Who the ammunition is never. Miss Ma prepare this yow. I prepare special one.
So na mo pe stroke, wo pe dam, wo po wo, wo pa amaninya, wo pa bebrese. Me so bi pega me nsa. Me wo de me so meto. Obade mbansan ka. Amen. Bade ya we kasa chirawo. Gyimisem no. Yes. Name you. Che my want to chat we. O kan the book o kaka say apostle say read the Bible amodi ye mo edi wi ni wona ban na mo twitwa no mo twitwa asa be mpraduasa mo mfa ntua Debbie mo mfa ntua wa utwi kokos na koke ni Bible me quote from the Bible na me dia cho yan quote the book of Isaiah 33 na read the ma wane ye Isaiah 33 fabra me verse 12 be pe wona wo twitwa no wo ma bo am ho no tu say warrior shisha ubie de ruma egusi ekumo we me na wodi nya asisi oba wari na kotrafie oba shufie that's right ana asante achi Nicki Minaj sitifa na say trade we Isaiah 33:12 What's why amamba ya akada wase everyone trafie oba shufie that's right and ebi mu fa actise every akado wase wabomodia ya jamu kado so bio ma kado bia ye fita yes wabomodia yam no di bia fra obi asegu ni sase obi kwati bi di gupi paso na na odene obe kono odene hwe ya butu so ei amamba ya akada wase de ne hwe butu pepa na odi we koke na guso no ne hwe odi butu pepa no so tisadi ya neto esi water cross so akado no odi atwi ne hwe watwi asa ne hwenim Emrente wetra mo sai eya Gyimisem yes shababunum inkasa weta ebi nsu ko fan kasa aban yes no my den weta omo de sekan anasa omo de apaso omo twitwa wadu oja so ano omo wi omo se gubi pam no omo de ja so ano ofusi nyankopon de no ga kira wo no nye kwase ade ya wo ye no ka wasam yes ube de Gyimisem yakosi da ma boje bu pen ma shita ba pen yes woni mi se ma shede pen ma boje mu yes ntampe ma shibi pen Dimi wusa wa shia na ho emu wanwa. Oh. Asa jaba nkwanya ho kwa za wona ye nega. Ye fefe ye ngba bi edi ego gina ye. Me da ya wa asese ye ye die Gyimisem ye dwane fre Gyimisem. Eti wa ye bi gana bi hwe enye bi bone. But me pompa me sraw. We ye stood the wedding kwasi asem. I know how to cause demonstration. Na ye bi pain. Minim se ye din kwasi asem edi bi pain. Atutu asem edi bi pain. Eti bi hunu sa no a na nyankopɔn de me famu ya wode me famu sai me nyema futu se me na menganja ne ma yes to chala ni ko training obadi ya wemba senka amen omi adwiri num amen utie me ne ubi Gyae Gyimisem na nwi obone this is the topic emudi na wona mu sabre me mo obi din but ube mu se wudi Gyimisem hwe na nwi obone obi so awie ne bone ba bi ogire sabre anye oje ne ho anye ene obi wona ma no opopo ona ma no opopo ona ma no opopo na Gyimisem no odi ye no a wan free mu no awie ne bone wonwu yo osi de wawuo yes osi de wawuo tam na nse na me chanye ma kura for 3000 na me chantoma na me na nso TV so na me ka say obi a onye kura for ma na me se na janka ma man bi frame ya smo ka cha me mrawo o say apostle me srawo be ma me wan no ya dia abo no dafa akono me si obi a oye kura for what ko jo koba no onko bi me na me koba ti be so ma me kwa na meje nyama ni bi meje ntoma na meje aduani bi nkodi ono so be hwem ni yetu abai wa ma me ne fo no wa mfa no de no ko bo wonya Gyae sata no bo ni se ya no no se ya no no ayo Osokoto Toyota Gasmela Anchi Papito Asanka Poyo Angela Guico the Bloma Gyae Cemetery Boss Collector Rough Road Iron Breaker Younger the Virgin Breaker Yema Gasmela Zagidigbo Bogidigbo Asanka Poyo Adela Guico Ankwana the Grass Cataman Kelenkebe Obus Mori Konkomuna Kelenkebe Messi Obus Mori Konkomunam Titi Lati Latitio
ɔde say ya no wa be dey am fa no onam sa no akonya yare abeto bi ba so pe gayo no ndam ne bonim na ne no oge so na odi na chiri wani age o boy no be gayo ane wonne yes na wa gayo a chire wo Osokoto Toyota na wie no hey se saladio yes na ne wadum lo amen Gyae Gyimisem na nyo bone wadi kakra ye wutira ye hwe enamfofo a me ni omo na mu bi mu no hallelujah amen me da nyabo passe me de bi free mu nta na uma awuo no mpode mi suma o na aya na mi oni wawu ko na mo ntie bi ye wa wo me nabufuo ni bi wo ho no mo a se bi hia me hia no a no se me ni di boti penya na me fere ma me ho wonu ntia me ka wanya wonyi ni yeah se age le kwan wo di same age ni bi ubeka so wawura ni sisters now 70s as you get on 5th floor oh yes but ono no abrabon ni nyema no wayo ni ntinu e didn't go 6th floor wo bla yenye plastic I'm talking about life. About the Gyimisem count. Amen. Omia jununum. Amen. A picture na go to level bia. Anya level a papa. The P. Wasai. Yes. Wa Jimia say. Look at him. Wa Winsa say. Yes. Wa Shiria say. Yes. Dimma Samachia say. Obia di ya boy te chiama. Enano. Wo di bibi anya dai eye Gyae Gyimisem na wi obone. Na ebro ye nya dai ye ninka so. The bidda. Ebro ye ninka so. Na ni wadom re. Na ni nkwaje da. Eti woni mra ho me kokko commercial break aba. Ye kwaba. And the dear was the son of a dear. Oh, so much a go The kingdom of God is at hand. Beware of sweet 419. Open summer shekot. Tifen will be emphasis. And I know 9. Anu kwasemo Isoya dosu die Yesu Aji trosamkwa Nansem ne betimia mayati Nyamia sipa Hallelujah. Amen. Ye nobody awasi. Amen. Orofo wutie me ne. Ene se wutie mase na. Bo so obade na misu tufu. Oh yes. Obade ya na misu tufu. Papa. Gyae Gyimisem no. Gyae. Na nwi obone. Yes. Enye wo asama meka mu. Obi ye wie ne bone man na bibia wo de bibia enye ye. Fada ne sresrefo. Deni sresrefo. Bo on so a obi achi okodi ye no a enya sanyo nyina wan enu so wie ne bone. Yeah. De no ko twi obi. E kan wantie. Man na wie ne bone. What the Gyimisem come? Amen. Abraba na wona mu. Usua papa na usua bone. Yen kan the book of Proverbs 13. Verse 13. Jawajo. Verse 20. Any onyansafo mo. The book of Proverbs chapter 13 verse 20 kasacha. Was oni wan mo. Any onyansafo mo. Oni onyansafo mo. Na what done the onyansafo group Bernard them.
gang be na dem tu be nya be cruise ani omo ko be Jimmy for group cruise ani omo ko yen ko bro yen ko pema Jimmy ngwa yen ko je tutu asem sankrofo na ani omo na mo eti ebe wie wo sei ni sister papa mama ewutie mi ena obi nko obi ema meye wufutufo wakobim krampo a ome wunti yansoma ne so wontufo na odina baba betufo but ne oba di nyankopon na me so say menkasa general yes anche wiase na so wonhie futufo a wafama sai mu aba e dia bobra na ne wadomre na ne nkwagie da oba dia wenwu mobo omi adwiri ne mu wase ne info na mo eni onyansafo mo na wada ne nyansafo wonam gang bim na so ma gini abagimi o dia odi ne ho bonkwasiafo no ohuna mane papa odi no bonkwasiafo no ohuna mane papa hwonye sikani ba hwebe bia wo nenam hwonye ohiani ba ohiani wa ba hwebe bia wo nenam oba dia mfa ne sanka ho omi adwiri the bible case mo Proverbs 17:28 Proverbs 17 verse 28 Proverbs 17:28 ojimi fompo bible say dia ba sam ojimi fompo oso ojimi fompo se omuana no a so ojimi fompo muana no a wo bunu nyansafo Jimmy for Muana no a wo bunu nyansafo adentia wa jai niema no yes eya Gyimisem yeah etu kan ka Gyimisem Jimmy for na asase we that we wa nya obi ntimase hwede obi ye okay and obi nam krum ku and I'll say ayo oh yeah nice one mantem obi ebu ni say den oh nyansafo opon a o ne ka papa bim yeah sief ne kam mo aba babu so Jimmy for but area of obi ebu ni nyansafo I don't know we have Yazafo. Na Gyimisem ne na di woni pen so Jimmy pa. O she wa toilet so. Hey, wa Jimmy papa. Onu wi woni toilet so. Okay. Onko bia ba nko boro. Na mu ni dan na Yankopɔ ye na do onye sika wasi bi no. Wa ye bia ba no oni dem. Ko ya Jimmy. Wa Jimmy. Do obro oni dem. No abro na oni na yire to. Mira. Oh, who is that? Mira, where is that? Hey, me. Hey, Gyae. Hello, dear. Fuck you. What is it? You're crazy. Oh, I told you to stop drinking. I told you. Crazy. Oh, come on. You come in.